Fatala fatula Samoa Entertainment TV nei fo itula e si mai whaafonga i whaapoponga o nā tamua. O le whainaelo ia i o tangata i le wati tele o le taulotoa inga o le taulanga ia pia. Le mafuanga autu uahti e se aitongala au mātango fie na si o miai. Ai whawai le pau a mea tu so le 5 futu le mawalunga. E pui a mai ai le toe so ona uia e tangata nu umatulisi. Ona nafi na vali ai mawha mai ai anai vaenga o te toi o le pau o mea. Ua so o atoa i lava le whaata amilusanga o le wati. Mai ua whaingata ai fo i le au whaata mai o na toi whaati tipa i se itulou. Maa fea e tangata nu umatulisi mō pu ngā ata ma malolonga. O le wati tele lea e lea i sana tūpulanga o soifua mai pēi lo tātua tunu uli teiminei. Ua tusa ma le selau ma le tolu o na tausanga. O le mea lofa le ainga o tā isi ni le soni mō Samoa. Ma ave ai o se whaailo ilo e iloa ngofi e Samoa. I le lalolangi e pe o na iai whaailo i le tele o isi fo ia tunuu o le lalolangi e iloa ngofi e ai. O swinga whaasolo i o fōlinga wa ai o le wati le taulanga mai tausanga watua nai. Sa tanumia atoa lo na whaavai i palapala. Mo so whaia sta avale sawa la vea ai sta sina fiel nā taimi. Mulmuliane, sua uma ese palapala na tanu ai le whaavai. Ai toe ta atia mai ai o na ulua i fōlinga e pe o na sawai. Ma toto whaata amilo i lo le tonga lau pama. Ma fe lila, fe lanulanua ai vio le ai tele le lanu pai. O lau pama o le whaatusa o le file mu ma le whaolatanga. Na folai e tangata Kirisiano a wala a ofio atu Yesu i Yerusalema. Ma o mai ei nei o lo whaamanatu pia e Samoa. Le aso sao le lau pama. A o lumanai le aso sao le aso maliu. E alua i le solo a whanau Kirisiano le falsama pepese. Ai tofu le tau maititi ma le la le pama. Peitai wa whaita waso tau nuu le aso sao le lau pama. Ai wa sua ese le na whaamanatu o le file mu le tau lotoa inga o le whaamvai o Samoa. I lona taulanga ia pia. O le asa, o le laupama i talaanga o tangata Kirisiano i Yerusalema, sao lato folai le ala na savalia Yesu. O le wati tele le taulanga o Samoa, lo olisi aisu afa o tangata na mali liu tau mua mua lalangi, ma avea o satasi oso whaamanatuina i ka lena le malo o Samoa. Le sauninga e manatua i le Anzac Day, a perila lua 5 o tausanga taitasi. Ele i mamao tu fo na tau fia, le toe whaau ngā o le wati e whai matau tau la ngā fua, ale au whai pisi nisi, ma whaalapo tuputonga tu ma o te whaailoa i ala tau whaato sina. Ele i maua sa tātou awanoa, le mta ngā ruenga o ngā wha ruenga whaapea, pei tai o lo tau ele minista o pisi nisi ma la manuia i le Samoa Observer o le so, le sunga le ota Lucky Seal. E whaase fulu walu wafe tā la le tau le ngā ruenga e au fiai, ma le pau a mea lea o si o miai nei le wati tele le taulanga. O sui ai nei le wa ai, o se vaenga o tāpenanga i le taunu umai o tai o malo le taupulenga, a wala na fono mua le Pasifika o tali malo ai Samoa. O le pau a mea o si o miai le wati le taulanga ia pia, e peo na moli mawina i nei. O se whainga ina ia malutia mai le so ona whaina e lo iai, masau no ai le tina matua iau lui upati e iwa sfulfata o sanga le soifua i whalelau niu, ina o tātou silingia. Sa te tau ona whaini por kalame e a oa iai le tū mamā ma le tau siol si o manga, ai tu ule tongala a wale file mu, a wale awa sea malalo le wati, o fōlinga wa aia nā o le whaakirisiano ina o Samoa, file mu, ai o le alofa o Yesu, ai mai se ua toi titi lava o atu ila sao le laupama, ai ua toi ati lava, ai ua tuu iai le whaamanatu o pulenga whaakolone, e whaatua o iai tangata. O whana, po la au malosi, mafuala au whaasaina e whaaurufale mai i Samoa whaasoli tu la whono. Ele mawhaion e sao fia mai, pe awhai e whaau i sao mai, ele mlai wa lele, po le wafu i matautu. Ina ua whaatoto ngai nei fo i ma le wafu whaalvao malo i matautu, ele masini whaata tele whaapitoa. E mawhaion i loa umai o loa o i tutonu se pusa o loa, po se container. Pei fo i ona whaatoto ngai, mlai wa lele mo le auina mai, mo le aunga lava o le pui mai ianga whaasoli tu la whono. O le masini container X-ray scanner lea ua taunu uai le vai sonei mtautu, ale mtanga ruenga o tutem tupe maua. Na whaatu peina ele whaltupe wa tina e Asia le Asian Development Bank, le ADB. Peta e taunu umai le masini, ele eise whale whaapitua e whaatu uai, ma ua whausia ai nei lona whaapaulonga. Sauna ai le Minister o Tute, tuala Iosefo Bonifasi o le whiungal sui pā le mia il pāle mene le vai sonei. O lo iai lava ia ala puipuinga o le au mai ai o au penga i li teimi nei.
ele o iai se masini. O lo iai lava fo i pui ngā mtanga luenga o leo ia lau mea ma tu la fono o sia ki ai o loa awina mai le tunu ultaiminei. Tuli loa il saunwa ngā le fionga il taitai o malol tamai tai pālemia le fionga fia me Naomi mata afa. Ile umane ai o le fontanga al pāleme nei le asona nafi. A wal whaatalanoa ina po le whaatalanoa ngā leo li poti matanga ruenga. Ma le whaatatianga o ni a wala e mamoli mai ai nei li poti il pālemene po le mauta a wale anga i iluma. Mai te manatu e leo se ngā ruenga whaingo fie. Lona lua, laua fionga. I li poti ia o tātou whaanga solo iai. O le wa matana pu e atu i se tūlanga awa o te tele. Se vaenga i komiti i awala e li poti mai ai ia matanga ruenga. I le whapea te tau na iai se whawaa po se template. E whawhaingo fia e o na tapu e komiti le whaanga solonga o ngā ruenga. Ai meise lo na whatinonga wal me moni lava lau fionga i le fonga fitalai. O li poti whaalitawsanga o ina o lo o whamatala mai ai. Le whatinonga ele au whainga ruenga mamatanga ruenga. I le whaululu i ai o Minister o Kabineta o ngā ruenga ale malo. Mai o te manatu e tāua fo i lea maolo o momoli mai e tātou komiti. I awala e whawhaingo fie o na whaanga solo ai e tātou ngā ruenga. Te manatu e tele nisi o le sona tāua. Tai o le tua ngai. I se tātou whaasoa foi. I le whaanga soronga o tātou ngā ruenga lean whaatino i le lua vai asa unga vai hat. A le tātou te ilo foi. Le umi na ua o le ngā ruenga. Ia, por lea sisi la sanga lo fio. E mawhai o na whaanga solo ai tūlanga vave. Le te leo le tino o le ngā ruenga lea o lo wali ali mai pēr o tātou pepa o ngā ruenga. Ia, tau na mātou whape atu. Wawai atu fo i le tālena o whonatanga al palmi. Ia atonu o leo o iele avanoa mo ni a tātou whono whapitoa. E mawhai o na whaanga solo ai. Ia lea fo i vaenga o le ngā ruenga palimene. Ese mai ei tūla whono e tāpena mai e le malo. A o li poti, o le si vaenga tele lea, o le ngā ruenga ale tātou palimene. Ea, lau fionga whawhtai tele, malo fo i lo fina ngalo ono sai. I ni amionga fo i le mauta, masui o le palimene. Ea, o le mesi lava o lo o apena apea o na whamar whanwhana al fina ngalo le li i le tō whae lau fionga. Whawhtai atu i le naitu o le mauta, e tu sai fo i ma le tātou ngā ruenga. E whātāua fo i e le ngā malo. Ia, le se saa mai o le tō whāma, le whautua. Ia, o le tātou ngā ruenga. E na whili mai e tātou o le tunu. Ia, o sia mātou upulea e tau na mātou pi ia mātou ai. I le saunoanga e tau alunga i ei. Ia, le nei foi whanga solonga o whonatanga le mauta. I le lua vai aso uma vai atu. Ia, me le whawhtai atu i le wasenga o sui o matanga luenga. Ia, e me se foi le whailau tusi. Ia, ma le tātou ofisa o le whono. Me lato uma o lo lango ina le ngā luenga al palimene. O le nganga fo i le tasi na saunoa i aile taitai. O le vang whaupwhai o ngai le malo le HRPP le sunga tula e pasai lele malia le ngaoi. Mai a lango ina a wala whaupwhai ngofie e whaatala no ai li poti. Mo le tuel whamalo e lo whautautaina o tātou whontanga whamalo fo e whionga i palimia. E le awala ua whaatino ai e tamu whainga mo tātou li poti. Tau lava e winga ia tātou whelonga nei pēr. Wa tawa ya matou tawa fo il fiong al palimia mes ya lo fa tutto mai fatto tuo mai fo il so sognato al tato malta fanga e se wala fanga solo il tato fontanga
Mana ia le wal fate ta ile tatu amta. Ya ele mai fayaso. Ile nga ia tulumna ia tulanga ia sa tatu matawina. Ya supona I pe o matulo fontanga o le savan lo moli poti. Ya ai lo teleana ya tatu fontanga foi. Wala ia tu fai o ni to sanga pe maletel fing fa valia. La lava lava lo fanga solo e tatu fontanga po le lava po tala tupe. Fono umon fatatia. Ya fa la pe sa se tasi po sa se lua. E alo lua mai atua ia tatu tau fio li poti. E ngale mo tatu umalama. E tolu sifuru lima li poti ua uma ona tali ia ile malo ma wha mai aia nafi pe on sao no le fonga le mota. Wha afta ia le fonga fitalai le sunga pali ili o ta euma spau. Au whai ngā ruenga al mot fono mamata ngā ruenga al malo. Ma wha mai ai lo le fono mo le nei teimi sa ia le masino me. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia. Tato toi whailoa i le aswa tai au le alofa o le atua, soifua.